Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije i predsjednik opštine Čajetina, pozvao je vladu Republike Srbije da pošalje humanitarnu pomoć ruskom narodu u Luganskoj i Donjeckoj narodnoj republici. Izjavio je da je za patnju građana Ukrajine odgovoran isključivo NATO pakt. Upitali smo ga da prokomentariše stanje u Ukrajini te stav Republike Srbije prema tim događajima. Pa mi tu imamo jasan stav, sigurno moramo mi sada da pokažemo da smo iskreni prijatelji, da vodimo računa o tim vezama i našoj braći koji su nam pomogli kad je nama najteže bilo o očuvanju Kosova, o sprečavanju usvajanja rezolucije, znači o Srebrenici, tako da i ovde država Srbija treba jasno, nedvosmisleno da stane uz Rusiju i da bude na njihovoj strani, da ne bi pravili neke istorijske greške kao što se to dešavalo i u nekom prethodnom periodu. U svom pozivu vladi Republike Srbije da pošalje humanitarnu pomoć ruskom narodu u Luganskoj i Donjeckoj narodnoj republici, predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović izrazio je žaljenje zbog svih nevinih žrtava među pripadnicima ruskog i ukrajinskog naroda, za čije patnje je odgovoran isključivo NATO pakt, podsjetivši da je upravo NATO 2 puta izvršio surovu agresiju na srpski narod u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, te da pune 23 godine pod okupacijom drži južnu srpsku pokrajinu. Govoreći o stavu koji bi Srbija trebala da zauzme po pitanju dešavanja u Ukrajini, Stamatović je naglasio da Srbija mora jasno i nedvosmisleno da stane uz Rusiju i da time pokaže iskreno prijateljstvo prema ruskom narodu.